Oy, kasi pinakadato sa Pilipinas. Top 10. Number 10, Andrew Tan, iyang net worth $2.4 billion. Chinese-Filipino billionaire, iyang negosyo, emperador and fundador. McDonald's Philippines, ihapod na. And Mega World, no, real estate business niya. Number 9, Ramon Ang, iyang net worth is $2.45 billion. Iyang negosyo, Eagle Cement, no, San Miguel Corporation, SMC, San Miguel Food, no, Magnolia, Pure Foods, ihana. Bank of Commerce and Petron. Number 8, Jaime Sobel de Ayala. Yang net worth $2.55 billion. Grabe kadako. Yang negosyo BPI, Generica ihapon na. Tapos siya real estate, Ayala Land, no? Alveo Land, Avida Land ihapon na. And Ayala Malls. Tapos siya Telco, Globe Telecom ihana. Number 7, atong idol, Tony Tan Cactiong. Tag-iya sa Jollibee. Uguban niya businesses, ihanang Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Burger King. Net worth ni Tony Tan Cactiong $2.6 billion. Number 6, Isidro Consonji. Net worth $2.65 billion. Tag-iya siya sa DMCI Homes. Simirara Mining Corporation po ihana. Number 5 is Aboitiz Family. Ihanang Aboitiz Express, Aboitiz Power Corporation. Net worth $2.9 billion. Number 4 sa listahan sa pinakadato sa Pilipinas, Lance Gokong Wei. Yung business, Robinsons Mall, Robinsons Land. Daiso Japan, Handyman, ihapod na. Generic Pharmacy. And Universal Robina Corporation, Cebu Pacific, ihapod na. Yung net worth, $3.1 billion. Number 3, Enrique Rason Jr. $5.6 billion yung net worth. Grabe kadako kayo. Sa yung negosyo, Soler, Hotel and Casino. And International Container Terminal Services. Kanang operator sa mga seaport bitaw sa Philippines o international. And number 2, pinaka-idol na to, Manny Villar. Yung net worth $7.8 billion. Yung negosyo, real estate. Camellia Homes, Lumina Homes, Berea Homes, Vistaland, ihana. Coffee Project, ihapod na, the most Instagrammable coffee shop in the Philippines. Vista Mall and Star Mall, ihapod na, Manny Villar. And number 1 sa listahan, pinakagahi, pinakadato sa Pilipinas, waylain, the C siblings. Kani siya mga anak ni Henry C. sa una. Unom ni sila kabuok, Teresita, Henry, Hans, Elizabeth, Harley o Herbert. Ilang negosyo is a malls, tibok Pilipinas na ilaha. Save More, ilahapod na. Watson, Uniqlo, ilagya po na. BDO, Bangko de Oro, ilagya po na. China Bank, Asia Pacific College of National University, ilahapod na. Napuslay Real Estate, SMDC, ilahapod na. No? Mga condo, house and lot. Ace Hardware, ilahapod na. Pinakalas, Togo Travels, kanang barko bitaw. Kung na siya ni total of $12.6 billion net worth, the C siblings. So mga itong top 10 pinakadato sa Pilipinas. Traffic ka mga hardworking na mga tao. Puros negosyante, wala empleyado. Saludo tanan sa tanang mga kugihan ng mga negosyante sa Pilipinas. Idol tanan. Follow for more. Bye, may utos ako.